الأسمى مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسمى مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحييكم جميعا إخوة المسلمين بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذا أيها الإخوة، فإن موضوعنا اليوم تدور حول أعظم نواقض الإسلام. فموضوعنا اليوم تدور حول نواقض الإسلام. فكما عرفتم أيها الإخوة أن الإسلام له شأن عظيم عند الله جل وعلا، لذلك له نواقض، فعلينا معرفتها. hare musidɓe julɓe, en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala, en juuli e dow annabajo makko o Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. hare musidɓe julɓe, hiɗen mawlo Allahu tabaraka wa ta'ala e boneji pittali meɗen ɗin, ko wonnon kañum kadi hiɗen mawlo mo e bakkatuji golleji meɗen ɗin. kala on mo Allahu tabaraka wa ta'ala fewni, ko on woni fewuɗo. kala mo Allahu jalla wa ala majjini, ko on woni majjuɗo. ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen seedo wondanede ma ala reweteɗo e dow gonga nafo rewɗon lorrama rewali on si wona Allahu tabaraka wa ta'ala. ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen seedo wondanedema ɓe wiyeteɓe Muhammad ko ɓe jeeyaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala, kadi ko Allah woni ko neli ɓe. hare musidɓe julɓe, ko ɓuri gongude yewtere ko yewtete kon ko Qur'anul Karim. ko ɓuri moƴƴude e peewal ko peewal ɓe wiyeteɓe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. musidɓe julɓe, ko ɓuri bonde e piiji ɗin ko sinca ko diina. hare no musidɓe julɓe, kala wo ko sinca baka ko diina Allahu tabaraka wa ta'ala no rewire, hare yen faamu ɗum ɗon koko fuɗɗa. yen faamu noon kala ko fuɗɗa liifa ko diina, hare ɗum ɗon kañum kadi musidɓe julɓe ko majjere. ande noon kala majjere ko naɓata jeyaɗon ko yiite. Allah won inni ko onon yoɓeɗo gonɗinɓe, hule Allah won no duwaɗo mo hulide noon tigiri, e to ɗon hara on mayali si hara wona ko gonɗinɓe. Allahu jalla wala inni ko onon yoɓeɗo yimɓe,
hule rentoɗon jomimon on mo andantedema o tagi on e fittango woturu woni e bammen Adam ko wonnon kañum kadi Allahu tabaraka wa taala o tagi e ngun fittanguɗon sonna maggu jalla wa ala saaki e hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo worɓe heewuɓe ko wonnon kañum kadi Allah on saaki rewɓe kañum kadi e ɓen ɗon Allah inni hule Allah o mandanteɗema ko kanko torortoɗon e fi muɗum hulon Allah on kañum kadi e enɗam moɗon ɗan tokkon ɗan hala on bonnali enɗam ɗan ko waɗi Allah on laatike e dow moɗon maɗum Allah on sifitorike e moɗon ko o tombiɗo ko renuɗo ko wonɗon e wadde kon fof Allah on inni ko onon yoɓeɗo gonɗinɓe hule Allahu tabaraka wa taala wowlon ko moƴƴi wowlon kongoli labaɗi si on waɗi ɗum Allahu tabaraka wa taala moƴƴinanay on golleji moɗon ɗin Allahu jalla wala hafrana on surrana on bakkatuji moɗon ɗin kala o mandanteɗemo non ɗoftike Allahu tabaraka wa taala e annabajo makko on haray do yo andu o malama malal molanagal yo musidɓe julɓe haray no musidɓe yewtere meɗen ɗen hande no yiilade e bangal ko wiyete kon nawaqidul islam ko woni nawaqidul islam ko firtayɗi islam neɗɗo on kono kadi e natude miɗo toriɗe Allahu jalla wala o waɗata kullu kalimatin aqulu ha huna khalisatan liwajhi llahi alkarim kala konngol ngomi woni e wolde ɗo yo taw ko sabi Allahu jalla wa ala mi woni e wowlide ngoɗo konngol mi toro onon kadi wonɓe darɗe ɓen nde Allahu tabaraka wa taala ƴettata on tawna on e ɓe o inni ɓen alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana woni ɓe ɓandanteɗema ɓe heɗitoto ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden ɓe ƴetta ɓe gollitira ko waɗi ɓen ɗon Allah o inni ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ko ɓen woni ɓe Allahu tabaraka wa taala fewni ko ɓen woni kañum kadi jomiraɓe hakkille ɗen musidɓe julɓe ɗen andi islam on no mawni ko Allahu tabaraka wa taala kono islam on ɗen andi ɗa wawi nodditade hoore ma mi gonɗini tawa gonɗinali wono ɓe yeto inni nonon min gonɗini Allah on inni on gonɗinali kon ɗum ɓe wi'i qalatil a'rabu amanna ɓeɗo ɓe inni Allah on menen min gonɗini amanna Allah on inni ɓe qul lam tu'minu wi'e on gonɗinali taw Allah inni qul wiɓe yo Muhammad lam tu'minu on gonɗinali taw walakin qulu aslamna wi'e min jebbilike Allahu tabaraka wa taala inni walamma yadkhulul iman fi qulubikum hay gonɗinal ngal tawa natali tawa ko ɓerɗe mon idan musidɓe julɓe ko wiyete islam no mawni no teddi ko Allahu tabaraka wa taala idan no musidɓe julɓe weeɓi tawi piiji honɗi ɗi andanteɗe mo firtay islam neɗɗo on wawen andude ɗi fiwata en yanu e majje ma ɗum fii sen yii musidɓe meɗen hino yana e majje rentinen ɓe wata on togi sikku hay joni no heddi e kaɗo dina tawa on togi yaltino neeɓi ɓe maki al awwalu ko woni aranu e piiji ɗandanteɗema ko sappo firtayɗi islam neɗɗo on ɓe maki ashirku fi ibadatillah ko nde o jeeyaɗo sirkanta ko rewgol Allahu tabaraka wa taala imma o sujjana hunde kaari o fontano juuɗe hunde kaari o ɗaɓɓa faabo e hunde kaari woni ashirku fi ibadatillah Allah on inni inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allahu jalla wa ala yafantako nde o sirkane Allahu jalla wa ala no yafano kala ko wona sirku si jeyaɗo mayiɗi e muɗum kanko Allahu tabaraka wa taala himo yafano ɗum ɗon bani adama on mo andanteɗema sirkanimo isan noon on mo andanteɗema mayi sirkanalimo ɗum so Allah o inni innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lilzalimina min ansar Allah o inni ko woni kon kala on mo andanteɗema sirkani Allahu tabaraka wa taala Allah on harminani oɗo natugol aljanna
werde oɗo nden werde makko ko naadeteɗon ko ngeɗo yiite wiyetege jahannam. Allah on inni wa ma lizalimina min ansar, alana ɓeɗo toñoɓe e walleɗoɓe. musidɓe, sen ndaari ngal gollal wiyetegal islam no ngal mawniri, no ngal teddiri dennanangal annabaɓen fof, ko ngal gollal ɓe wonno e noddande fi mum. musidɓe julɓe, ko ɗum si allahu jalla wala inni no humpita en. sen ndaari annabajo kala arɗo ibinuhu alayhi salatu wassalam ko yo noddu yimɓe ɓen andina ɓe ko ɓe eti wo yoɓe rew allah o, kono wata ɓe sirkan allahu tabaraka wa taala ko ɓuri fanɗude. ndaren nuh, allah on inni nuhu inni laqad arsalna nuhan ila qawmihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الله إني قندي من لي نوح فادي يمبي مكو بين النبي نوح إني كأنو يمبي أن روي الله تبارك وتعالى ألنا أمودون روي تيدو هاي إغوتو woni mi andana on, mi alana on reweteɗo hay e goto, ko waɗi inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim, miɗo hulani on lette mawnuɗe ñalande dargal, woni ñalande mawnude. musidɓe julɓe, en yii nuhu ko noddi ɓeɗo ko yoɓe aru ɓe rewa allah on tun, ɓe laɓɓinanamo ala lillahi dinul khalis, ko allahu tabaraka wa taala wodani dina laabu ko kan, mukhlisina lahu din, wondanedemo kayen laɓɓinan jalla wa ala dina kan, ko ɗum si allah on humpiten wondanedema e oɗo wiyeteɗo kañum kadi hud. allah inni wa ila adin akhahum huda qala ya qawmu ubudu llaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. allahu jalla wa ala inni wondanedema oɗo wiyeteɗo ad yehe jangon histoire oɗo wiyeteɗo ad, oɗo faade nena gotojo maɓɓe on aadiyankojo woni annabi hud. oɗo qala ya qawmi, oɗo inni yo yimɓe muɗum, o inni yo yimɓe an ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, rewe allahu tabaraka wa taala tun, alana on reweteɗo hay e goto, afala tattaqun, e on hulata rentoɗon allahu jalla wa ala. sen ndaari annabi salih minni e musidɓe julɓe ala hay e goto, ma min nabi illa wa anzara qawmahu wa hadhara qawmahu wa da'ahum ila ibadatillah. ala hay e goto si wona annabajo on hulɓini yimɓe muɗum ɓen, jirtikeɓe, waajikeɓe, noddiɓe yoɓe arɓe rewa allahu tabaraka wa taala. sen ndaari oɗo wiyeteɗo salih, allah onni wa ila samud akhahum saliha, si yehi e ndaari leñol wiyetegol samud, musidɓe maɓɓe on wiyeteɗo salih. qala ya qawmu ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, mon yo yimɓe an rewe allahu tabaraka wa taala tun, ko waɗi mi andana on, mi alana on reweteɗo hay e goto si wona allahu tabaraka wa taala. qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, gondi ari e moɗon ɓanganduye no iwri ko jomi moɗon. sen ndaari kañum kadi oɗo wiyeteɗo Shuaib, kanko kañum kadi o waajike yimɓe makko ɓen, o noddiɓe yoɓe rew allahu tabaraka wa taala, ɓe laɓɓinanamo ko dewe makko tun, haɗa ko allah won tun holete, ko allah won tun torete, ko allah won tun tañƴinete, ko allah won tun faborte, ko allah won tun hoolete. oɗo ko honɗum o inni wa ila madiyana akhahum Shuaiba, yehen ndi leydi wiyetendi madiyana ndaare nene gotojo maɓɓe wiyeteɗo Shuaib. qala ya qawmi ibudullaha, mon yo yimɓe an rewe allahu tabaraka wa taala, ma lakum min ilahin ghayruhu, mi alana on, mi yi'anali on, mi heɓanali on reweteɗo ko wona allahu tabaraka wa taala. musidɓe julɓe, sen ndaari oɗo wiyeteɗo Muaz ibnul Jabal radiyallahu jalla wa ala anhu, ñandego annabajo on alayhi salatu wassalam imminnomo e leydi wiyetendi Yaman. hadis on ko Muaz radiyallahu anhu fillimo o maaki o qala ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa allah wa anni rasulullah. allahum annabajo maaki kan yo Muaz lan ne'udema lan immindema e yimɓe wiyeteɓe e yimɓe ɓe andantedema ko yimɓe janguɓe
oɗo deftere wiyetede tawrata woni hiɗa yahude e yimɓe alyahudaɓe yo tawno si a yeehi ko atatoɗaɓe noddude an yo Mu'az woni yoɓe ɗofto Allah o woni yoɓe rewu Allahu tabaraka wa taala tun ɓe seedo ala reweteɗo e dow gonga si wona Allah on wondaniɗo Muhammad ko nelaɗo Allah on annabajo maki fa inhum ata'u laka si tawi non kamɓe ɓe ɗoftike ma lidhalika ɗum noon awa kisan fa a'limhum wondanedema haray andinɓe anna allaha qad iftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin idan sa noddiɓe yoɓe laɓɓinan Allah on ɓe rewa Allahu tabaraka wa taala tun andinɓe wondanedema Allahu jalla wa ala farli e dow maɓɓe waktuji 5 ko andantedema ko juuleteɗum ko jemma wo e ko ñalorma wo fa inhum ata'u lidhalika si ɓe ɗoftike ɗum ɗon ɓe jaɓi nenaɗo maki awa haray fa allimhum anna allaha aftarada alayhim sadaqa woni andinɓe wondanedema Allahu tabaraka wa taala no farli e dow maɓɓe ittugo zakka so ndaari ari hadith kadi mo andantedema ko Mu'az buni Jabal hay joni fillimo woni wo o filli o inni wo kuntu ridfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin wo ñande goo lan yaaday annabajo on sallallahu alayhi wa sallam e hoore laawol annabajo on hiɓe waɗi lan ɓaawo maɓɓe hoore kullu wiyete kon himara musidɓe julɓe ɓe yaada ɗon hiɓe yaha woni wo fa qala ya Mu'az nelaɗo woleni Mu'az sanga nde andantede mo Mu'az no baki ɓaawo maɓɓe e kon kullu nelaɗo maki ya Mu'az ene an yo Mu'az atadiri ma haqqullahi ala al-ibad ene Mu'az da anni ko honɗum woni haqqe Allahu tabaraka wa ta'ala e dow jeyaɓe ɓen qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam o inni ko Allah on e nelaɗo makko on woni ko andi qala nelaɗon alayhi salatu wassalam humpitimo ɓe maki fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'budullaha wala yushriku bihi shay'an haqqe jeyaɓe ɓen ko ɓe duwa jonnude Allahu tabaraka wa taala ko nde ɓe rewata Allahu tabaraka wa taala tun haɗa ɓe sirkanalimo hay e hunde musidɓe julɓe ɓe maki noon wo kañum kadi wa haqqul ibadi ala Allahi azza wa jalla an la yu'adhiba man la yushrik bihi shay'an da andi ko honɗum Allahu tabaraka wa taala jogani jeyaɓe ɓen kanko kadi ko nde o lettata kala on mo andantedema shirkanalimo hay e hunde ko ɗum waɗi o non o inni qala qultu ya rasulallah Mu'az ɓay nani ɗum o welti womi inni nelaɗo Allah on afala ubashiru nasa e on accata mi doga kisa mi weltina ɗum ɗo yimɓe ɓen mi wolana ɓe mi andinana ɓe sa rewi Allahu tabaraka wa ta'ala a shirkanalimo hay e hunde hare ya wawo famude hare aljanna ma on heɓike o inni on accata mi yaha mi wolana ɗum ɗo yimɓe ɓen qala nelaɗo maki la oe Mu'az hay sa wolanalɓe ɗum ɗo la tubashirhum fayattakilun Mu'az wata yahu wolanaɓe ɗum ɗo ha ɓe ama ɓe ronka wakkilade e rewugol Allahu tabaraka wa taala idan musidɓe yii on yii ko atete noddede bani adam ko atete noddede ko nde o arata o rewa Allahu tabaraka wa taala tun musidɓe julɓe so ndaari Allahu no humpiten hadithul qudusi mo andantede mo o ƴettama Anas ibnu Malikin radiyallahu jalla wa ala qala o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wo annabajo Allah won ɓe maaki qala Allahu ta'ala Allahu jalla wa ala inni yabna adam ko an yo ɓiɗɗo adama on innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ko an yo ɓiɗɗo adama on anno sanga nde toriɗa lan wo tañƴiniɗa lan ko toriɗa lan kon ko fontuɗa juuɗe ɗen toriɗa mi okkorte Allahu tabaraka wa taala ini mi okkorte si tawi a tori yo mi yaafoma Allah ini honɗum mi yaafantoma e denanagal ko woni e maɗa hara hajan ala e muɗum Allah ini yabna adam ko an yo ɓiɗɗo adam law balagal zunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wondane kanjo ɓiɗɗo adam si bakkatuji maɗin ɗuuɗi ha eɓɓi nde hebbinta kammu ngu si a tuubi Allah on inni mi yafantoma
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني كأن يبدو آدم سيتاينو أن أريء أن هيدا جوجيتي كو hewtata e bakkatuji ko hewtata hebbingo leydi ni ha ɗum ɗo fof ko bakkatuji thumma la tushrik biya shay'an ara tawalan lakara ko ɗin bakkatuji ma ɗin fof tawa shirkanali lan hay e hunde Allahu tabaraka wa taala inni hondoneɗoma la tushrik biya shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira Allahu jalla wa ala inni sa ari an tawi a shirkanalan Allahu inni mi wattitante ɗin bakkatuji ɗon fof mi surranama mi walanama ɗum ɗon yaafuye idan musidɗo julɗo ko ɗum ɗo woni aranum e ko andantedema firtayi ngal ɗo gonɗinal bonnay islam ma o musidɗo julɗo tawa hara a andali tawo ngal ɗo gollal idan musidɓe julɓe ko ɗum siɓe maki wo ari e hadis mantedema Jabir bun Abdullah fillimo qala inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu nelaɗo no maka man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala al-jannata wi kala o mandantedema feqqini hawri Allah tabaraka wa ta'ala shirkanali mo hay e hunde oɗo o naate aljanna ɓe maki wo man laqiyahu yushrik bihi shay'an dakhala an-nara kala o mandantedema hawri e Allahu tabaraka wa ta'ala no shirkanimo hunde ko ɓuri fandude yo wawu famde so maayi o naade ngeɗo yiite وأنهم كان يقول الحديث قرواه قال أبو أيوب قال أبو زهير عن جابر هذا يقول الحديث مسيب جلبة كو في اللي ما كودو بيتيدو جابر إن أرأي لو يناتن نواقض الإسلام دمو هيجون هيدن أرنو إن يوتي حديث قوتو ما عندن تيدما أن باجو نو همبتين في نتو ما عندن تيدما نو وقتي إن الله قول ويتينغ شركو mo woɗɗiti ko rewta Allah kon fuu mo laɓɓinani ko hulata kon o torota ko hay e hunde o barkinota ko hay e hunde o ala faale hay e hunde si wona e Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo bani adama non kono jangin hadis on woni an Abdullahi ibnu Amr ibn al-As qala yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo ɓe maki o wondanedema inna allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil mala'i wondanedema ala ru'usil khalaiqi wondanedema Allahu jalla wa ala yaltinoyey jiyaɗo goto ñalade dargal e tumbere tagore nden fof yawmal qiyamati ñalade dargal fa yanshuru alayhi 99 sijillat oɗo o yaltinane defte 99 ɓe maki ɗum ɗo fof ko bakkat nelaɗo maki kullu sijillin mislu maddil basar kala deftere no fotata ko yitere ma haaɗi haynagol ɗon woni ɓawo mawo nanowo ñamowo ɗum ɗon fof ya wawa famude ko embere deftere nden no nde yaajiri no ɗum ɗon fof ko bakkatuji musidɓe julɓe nelaɗo maki wo wondanedema thumma yaqulu on tumasi Allahu innamo ene atunkiru min hadha shay'an ene jeyaɗo a yedday ɗi bakkatuji ɗo fof adhalamaka katabati alhafidhun ene malaikaɓe an ɓe renoɓe ɓe windoɓe ɓe toñima ko ɓe windi ɗo kon ndaari si tawi wino ɗo ko andantedema wona an windi fa yaqulu inna la ya rab o waye jomiyam ko wonɗo kon fof ko mi waɗi ɓe malaikaɓe windoɓe ɓe toñali lan fa yaqulu afalaka udhurun ene hiɗa marno ganto ko hanno ya rewan sirkanalan ɗa marno ɗum on tumasi fa yaqulu la ya rab inna jomiyam mi alano ganto ko haɗi mi rewma mi laɓɓinama kono mi sirkanima tum fa yaqulu bala o inna ahakay Allahu wa innamo inna laka indana hasanatan awa anduno woda maka amen ɗo moƴƴere hande o ngawla o ngalɗa o jiɓo moƴƴere honde Allah innama fa innahu la zulma alayka al yawma hande men toñatama toñe ala e dow maɗa koko golluɗa kon ko ɗum woni hettata nelaɗo maki fa takhruju bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o yaltinane kaydiwum to sokunni bitaqa o inna o ndaara kon kaydiwum tawa ino windi e makko
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول إني الله إن إحضر وزنك فيقول يا رب الله إنما أرو adda kaydu maako peeshindiren e defte ɗe 99 o ngalɗa ha o ɓanta konngol o inna ya rab joomi an ma hadhihi lbitaqa ko honɗum woni kel kaydewol ɗo ko honɗum woni kun kaydu kun andentedema ma'a hadhihi sijilat ini allahu ko kun kaydu wonɗo faalaɗa peesindirde e ɗe dolle bakkatuji ɗo defte 99 kullu sijilil mithlu maddil basar kala deftere no yaajiri noon ko embere ko yiiter an hata haynogol ɗon ini allahu ko ɗum ɗo faala peesindirde allahu innaka la tuzlam an handa toñotake allahu inna fatuda o sijilat ninaɗo maaki wo on tumasino fatuda o sijilat fi kaffatin ko wonnon kañum kadi ƴette bakkatuji ɗin fof walline e ɓeɗo balance hellanano ƴette kun kaydi won toso kun windi kun e mum ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗum ɗo ƴette musidɓe julɓe walline ko ɓeɗo balance hella ñaamo musidɓe julɓe kisan yi on ɗeɗo bakkatuji ɗin no jolta ley baraji ɗin fof no towita dow musidɓe julɓe o yii ko waɗi ɗum ɗo allah inna ƴettemo naɓemo ko aljanna ko waɗi oɗo musidɓe o silkanali allahu tabaraka wa taala haɗa ko ɗum woni aranun ɗum ɓe maki noon shirkugol allah on wa minhu azabhu li gayrillah hina e muɗum hirsangol ko wona allahu tabaraka wa taala kaman zabah lil jinni awil qabri wana on neɗɗo mandentedema hirsani jinnaru ma o hirsani qabru oɗo o inne wondanedemo mo nawni nawnare ko ma o hibba ƴiƴa so hibbi ƴiƴa yo wawa famude ko jinnaru o woni hirsande en aro e seeɗa yewtugol ɓe karamo koɓe feetineɓe yimɓe ko honno ɓe etorto ha ɓe jogodira e ɗi jinnaji en wowloye ɗum ɗon si ɓuri ɗo seeɗa onon yo mo siɓɓe julɓe inchallahu jalla wala ko ɗum noon ɗo siɓe maki wo wondanedema ɗimmum ɗum ko azabhu no e sirku ngun azabhu li gayrillah hirsangol ko wona allahu tabaraka wa taala idan a thani ɗimmum ɗum ko andantedema hino e firtayɗi ko wi'ete nawaqidul islam kono ɗo en feƴƴuɗo en arta azabhu li gayrillah annabajo on alayhi salatu wassalam maki wo la'ana allahu man zabaha li gayrillah allahu jalla wa ala huɗi kala on mo andantedema hirsani ko wona allahu tabaraka wa taala ɓe maki ɗimmum ɗum man ja'ala baynahu wa bayna allahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum shafa'a ko on waɗuɗo hakkunde makko e hakkunde allahu tabaraka wa taala yettorɓe o ƴetta woɓɓe goo o ƴetta yimɓe goo o mawnina ɓe o hula ɓe o teddina ɓe tonin ko duwa wadde ɗon allahu tabaraka wa taala o ƴetta ɓeɗo o inna ko onon woni ko yettintanmi ko allahu tabaraka wa taala a innay hakkunde makko e allah o goɗɗo no henji hakkunde makko e allah o allah o inni udu'uni astajiba lakum torelan mi jaabinana on allah on wi alima ya ɗaɓɓu goɗɗo goo faabo o toranoma si mi jaabinanama allah inni ko torelan mi jaabinanama no wayiɗa wo musidɗo juɗɗo siɗa laaɓi tun si a torike allahu tabaraka wa taala jaɓinante duwa on ko ɗum ɓe inni ɗimmum ɗum wa yatawakkalu alayhim kafara ijmalan woni oɗo o ƴetta o fawo e ɓeɗo yimɓe o teddina ɓe o mawnina ɓe o fiɓa ko ɓeɗo nattamo aljanna ko ɓeɗo hikkoto yeeso soggamo ha o naata aljanna ɗum ɗon kañum kadi koye sirku goto kala yo yowitor e golleji muɗum ɗen ɓawa ɗon kañum kadi on tagi anda allahu tabaraka wa taala woni jon yurmede yaajune ɗen haɗa tammu ndu musidɓe julɓe man lam yukaffiril mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha madhabahum kafar wondaneɗema kala o mo andantedema ɗum ɗo fayida enen en tampa e muɗum ha kala o mo andantedema shirkinali hefirɗinali wi'ali ɓeɗo ko heferoɓe kono noon wona kala waɗuɗo en anditine tan mbi wona kala waɗuɗo golla sirku kala waɗuɗo hunde ka e tawi ɗum ɗo koye sirku wono haɓɓugol tarkuru en
tawa wona qur'an windi e ko inde jinnaaje piijugo lootagol piiji en ko wattata wonano ɗum ɗo fof ko e none shirkuji kono yerle ko mo yiwɗa no haɓɓital kuru o no lootowo no windawo wi'ata ko shirkowo o e musidɓe julɗe ɗum ɗon an a acciraka ɗum ɗon bal a acciraka ñawugol yimɓe ɓen nahnu qawmun nahkum bizahir wallahu subhanahu wa ta'ala yatawalla bisara'ir enen ka en yimɓe ko renɗen ko ñaaweten idan noon ko suuɗi kon a anda ko waɗi wata ñaawumo accuduma allahu tabaraka wa ta'ala idan noon kala o mandanteɗema heefirɗinale ɓeɗo shirkoɓe ma o sikkiti wondanedema ɓeɗo koɓe kefeero hara yo wawu famude ma o sellina laawol maɓɓe ngol hara yo wawu famude kanko o woni yedduɗo ɓe maki arrabi o naya ɓunɗum wondanedema man i'taqada anna gayra hadiyi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadiyihi wa ahkamu ghayra ahsanu min hukmihi alladhina yufaddiluna alhukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir be maki wo wondanedema kala o mandantedema o fiɓi wondanedema no ton peewal ko wona peewal annabajo on sallallahu alayhi wa sallam de gandi allahu inni wa in tuti'uhu tahtadu so on ɗoftike o nelaɗo moɗo muhammad on feewi allahu inni wondanedema wama atakumu rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu kala wo ko nelaɗo on ƴetti jonni on jaɓe jogitoɗon ɗum ɗon kala wo ko nelaɗo on haɗi on annabajo maki haray pottite accite nden ɗon hunde idan no musidɓe joɓe ɗum allah on kam humpiten haray poccite accite nden ɗon hunde ko ɗum waɗi so allah o inni wonde nedema man ata allaha annabajo makkan e hadis go wonde nedema man ata allaha man ata ani faqad ata allah kala on ɗoftiɗola min nelaɗo on haray o ɗoftike allahu tabaraka wa taala rawahu al-bukhari on no hadis musidɓe julɓe ɗum waɗi si ɓe inni wo wondanedema kala fiɓɓuɗo ko ɓernda makko wondanedema peewal goo no ɓuri moƴƴude peewal annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɗum kañum kadi ɓuri timmude peewal wondanedema ñawore goo no woodi ko ɓuri moƴƴude ñawore ko annabajo on wallini kon wondanedema haray oɗo o ɓurna ɗum ɗon e dow e ɗiɗo wiyeteɗi attawaghitu bewine ɗiɗi haray yo wawu famude wondanedema haray oɗo de maki fo huwa kafirun haray ɗum ɗo no wona sabu ha o wona kefeero sabu fiɓɓugol mo peewal goo no woodi ko ɓuri moƴƴude peewal ngal annabajo on alayhi salatu wassalam sifitorno kamɓe sahabaɓen e ɓe nguure maɓɓe nden khamisun woni alkhamis man abghada shay'an mimma jaa bihi rasulu walaw amila bihi kafar musidɓe julɓe ɓe maki jooɓum ɗum ko wonta sabu ha oɗo neɗɗo o wona kefeero ko on mo andantedema yeddi hunde añi hunde ko andantedema annabajo on alayhi salatu wassalam addi haysi oɗo noon o golli kala wo gollal haɗa ko kefeero woni musidɓe julɓe oɗo inna annabajo on alayhi salatu wassalam hiɓe jogino waare ona ɗum ɗon waada wona e diina ɗum ɗon haɗay no hulɓini ma o inna annabajo on rewɓe annabajo on fof no tiggino o inna tiggagol wona e diina yo andu so wowli sifo ɗi konnguli yo andu ɗum ɗon no wawi wonde sabu o wonta kefeera ɗon e ɗon wona karamakoɓe ɓen wowliri ɗon ko waɗi alayhi salatu wassalam maki hadi selluɗo mo andantedema imam muslim fillima walla al-bukhari ɓe maki wo wonde nedema innal abda la yatakallam bikalimatin ma yatabayyanu fiha fayudhillu biha abadu ma bayna mashriq wal maghrib wondanedema bani adama on jiyaɗo on no wowla konngol ngol andanteɗema o wattanali yila modi kedi waare ko diina kedi tiggagol ko diina kedi janngol ko diina kedi ko qur'an tu watte ɗum allah nelaɗo maaki mo wowla konngol ngol andantedema ma yatabayyanu fiha o wattanayli yila e ngol konngol ɗon alayhi salatu wassalam maaki ngol konngol ngol o wattanali yila wona sabu ko unimo ko ɓuri joltude ko nder yiite jahannam musidɓe julɓe asfala safilin idan noon goto kala yo rento wowlugol e konngol ko nder diina ko annantedema on tigi anda se ndaari jeego o woni asadisu man istashhada
woni man istahza'a bi shay'in min dini rasuli kala o mandantedemo o jaggiti o saboti hunde e dina annabajo alayhi salatu wassalam aw thawabillahi ma joddi allahu tabaraka wa taala aw iqabihi ma ɗum lette allahu tabaraka wa taala ɓe maki kafar siɓe julɓe wi'a joni wondanedema peewal annabajo ko ɓe jogiti ko ɗum ɗo wona dina wondanedema si goɗɗo golli ko moƴƴi allah on yoɓata ɗum ɗon ala si goɗɗo bonni ko boni ma ɗum golli ko boni allahu jalla wa ala yoɓatama ɗum ɗon allah on lettatamo si a wowli ɗum ɗon karamo koɓe maki kafar oɗo haare o woni yedduɗo siɓɓe julɓe ettoɗen noon rentoɗen ɗin ɗo piiji fo ko yen andintinɗi fii wata goto e meɗen yenu e sifa ɗiɗo wowla ko dina ko anda ɗum ɓe inni wo wa dalil qawlahi taala allahu inni wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'abu si allah andi keɓe ko fii honɗum ɓe wowliri ɗum ɗo ko nder dina hiɓe sabota hiɓe aybina allahu inni koɓe inneno tun haade min fijeno won tun allahu inni ɓe ene on jumpeno won tun fijon qul wi'ani ɓe yo muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ene onon ko allah on e nelaɗo makko on e ayeje makko ɗen woni ko fijirɗon allahu jalla wala inni qad kafartum harede allah inni la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wata on gantino hare no allah min fijeno woni hare menen ko sama kala men wonno wata on gantino jalla wala inni wata on gantino hare on wonti keferaɓe ɓawonde andantede ma hiɗon gonɗinno toɓɓere hikkol ɗon nden asabi'u jeɗɗa ɓunɗum min nawaqidil islam ko firtata islam neɗɗo on woni as-sihru ngal gollal wiyetengal feetingol yimɓe on togi etoɗon feetina ɓiɓɓe yimɓe bilɗo yimɓe ɓen awanon ko yen andu ngal gollal wi'etengal bilɗagol musidɓe julɓe ko gollal ɓurgal harmude no nelaɗon alayhi salatu wassalam maki wo man ata arrafan aw kahinan fasalahu an shay'in lam tuqbal salatahu 40 yawman fi riwaya go faqad kafara bima unzila ala muhammadin nelalon alayhi salatu wassalam be maki wo kala on immiɗo ari e o karamokojo o ari o landimo ene karamoko en miɗo faala jumbude jiwu ndara nela si tawi lawol an no feewi ene karamoko en miɗo faala kan jombude jiwu nda nela si kowode amen no feppi ma ɗum ene karamoko en miɗo faala yahude ɗo lawol nda nela si tawi lawol angol no udditi nelaɗo no jannuma duwa mo jangata si a faalama jombugol si a faalama resugol si a faalama honno yahugol voyage si a faalama golle e kala ko faalaɗa nelaɗo no jannuma duwa mo jangata hara wona ha immoɗa ndara sa heɓay on mono wallitoma e ngal ɗo golla nelaɗo makina wo man ata arrafan kala on arɗo e yi'itotoɗo fottago ɗo nama he baba ɗa mari arkise kono wallahi arkise ma on ko hunde kare jogiti ɗum ko haɗi arkise ma on uddito ko ma hirsa nagge walla gertogal walla yaltina bofo tati kaydiji jeɗɗi sondeji 5 maaro seeɗa ko kamɓe andi ko ɓe wolantama gertogal no waywade wo nelaɗo maki wo honno fasaddaqahu bima yaqulu o gongini o karamokojo o yi'itotoɗo ko o wowli kon nelaɗo on alayhi salatu wassalam maki faqad kafara bima unzila ala muhammadin haray oɗo o yeddi konko jippina e dow annabajo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e riwaya go nelaɗo on maki wo la tuqbalu salatahu 40 yawman wondanede mo julde ko woni julde ko balɗe 40 hare allahu jalla wala ala haaji muɗum o jaɓantamo ene hombo innuma ñande yahuɗa ko karamokojo hombo innuma a wurita e balɗe ɓawo balɗe 40 maya hara an e allah on ɗon haɓide wonon wata on sikku ɗen andi musidɓe no e yimɓe ɓen ɓe andantede ma siɓe fini bimbi kono ɓe etoto lorra musidɗo maɓɓe julɗo ɗimmo on ko ɗum tumapini ɓe
wallahi ɗum tun maapini ɓe. hino e yimɓe ɓen kañum kadi ɓe annanteɗema si ɓe fini bimbi ko hoore maɓɓe maapini ɓe. ɗum si nelaɗo maaki wo kullu nnasi yaghdu, si weeti bimbi foppu daway ko ɗiɗo woni dawde. fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha, ko yahuɗo yeeyi wonkil makko ki faggi ko moƴƴi o dandi ko naati aljanna, ma ɗum yahuɗo waɗi wonkilkin honɗum o golli ko boni o faggi o ƴetti wonkilkin o halkiki. musidɓe julɓe, yen wawu faamude o karamokojo o yi'itotoɗo si o wowlanima konngol wallahi alayhi salatu wassalam maaki o si a immike teppe maɗa a yeehi ton a gonginima ko wowli kon faqad kafara bima unzila ala muhammad. hare oɗo jippike qur'anu, hare oɗo yeddi o qur'anu karim jippiɗo e dow annabajo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. musidɗo julɗo, andu arkise ma on ko allahu tabaraka wa ta'ala jogiti. allahu inni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mi tagali jinna e neɗɗo si wona yoɓe rewan. ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, mi faalaka arkisa yo iwre maɓɓe, mi faalaka yoɓe ñammina. ko waɗi inna allah huwa razzaqu zul quwwati l matin, ko min allah on woni arkisowo woni jondole timmuɗe ɗen. allah o inni arkisa ma on ko min jogiti. nelaɗo on maaki lan tamuta nafsu hatta tastakmil rizqaha, wonkil wo wonkil kimayata fondanede ma arkise koki windana kon lannali. musidɓe julɓe, se ndaari oɗo weteɗo abdallah ibnu abbas o maaki wo kuntu khalfa nabi wo hare lamɓawo annabajo on alayhi salatu wassalam. nelaɗo yeƴƴiti fa qala ɓe maaki wo ya ghulam kanyo paykum inni uallimuka kalimatin, miɗo jannama konnguli ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. wondeneɗama reynu allah o, allah o reynama. si a reyni allah o, si a torike mo a memminoto tun haynoɗa allahu jalla wala hino bange ma. allahu tabaraka wa taala humpiten annabajo maaki wo wondanedema idha sa'alta, si a toroto toro allahu tabaraka wa taala. si a wallinore musidɗo wallinor e allahu tabaraka wa taala tun. wa idha sta'anta fasta'in billah ɓe maaki wo honɗum wa'lam andu anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu allahu laka. subhanallah. neɗo maaki andu mofte ɗon fof ko allah on tagi kon fof si mottodiri yoɓe nafire hunde nde allahu tabaraka wa taala windanalima, nelaɗo maaki lam yanfa'uka ɓe wawatamo nafide nden hunde. lawiji tama'u ala an yadurruka bi shay'in lam bi hono ala an yadurruka bi shay'in lam yuktabu alayka hono alhadith woni lawiji tama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu laka. wondanedema si ɓe mottodiri qad katabahu llahu alayka, si ɓe mottodiri aramɓe ɓen fof, si ɓe mottodiri yimɓe ɓen wondanedema fiyoɓe lorre e hunde nde andantedema allah windali nde dow ma, ɓe wawatamo lorrude. nenaɗo maafi ɓe maaki rufi'atil aqlamu wa jaffati suhuf, ɓe maaki wo ɗeri ɗin ko windano kon ɗin ɗi yoori. ko wona noon kadi ɗi karambi windunoɗi ñande heɓuɗa ko reedu yummama. se ndaari musidɓe julɓe, ñande oɗo bani adam ono hadis ko abdoullahi ibnu mas'udin fillimo tawi mi fayali. ɓe maaki wo wondanedema ñande bani adama on heeɓi balɗe temedere e noga malum soggen hadis on woni inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. wondanedema goto e moɗon tagu makko ngun moɓidirama ko reedu yumma makko balɗe 40 nutofatan ko toɓɓere. ɓawo ɗon summa yakunu alaqatan, ɓawo balɗe 40 woni summa yakunu alaqatan mislu dhalika, balɗe 40 si tawti ɗon o wona toɓɓere wona balɗe 80. nelaɗo maaki o summa yakunu alaqatan on tuma o wona heɗɗere mislu dhalika embere balɗe 40 woni nde on toki heɓi balɗe
temedere e nogay woni 120 jours Allah o inni non annabajo maki wo thumma yursalu ilayhi almalaku immine e o bobo malaikajo on yo aru o winda bi arba'i kalimatin kongulinayi yo windu bi katbi rizqihi embere arkise o bobo ene musidɗo julɗo ko o karamokojo ko o ndurejo ko o yi'owo ko o jogiti arkise ma ko windano ko nder reedu yummama tawiɗa mari balɗe 120 jours nelaɗo maki wo summa yursalu ilayhi almalak hadis on ko rawahu al-Bukhari simi fayali walla Muslim wonde nede mo immine malaikajo on Allah o yamiramo yo aru o winda bi kadbi rizqihi embere arkise ma on wa ajalihi e lajal ma ko honnetuma heɓetela ko honnetuma mayata fa saqir aw sa'idin si tawi ka markisaɗo ka natowo neɗɗo yite ɗum ɗo fo winde e nder ñande musidɗo julɗo idan noon ya wawa famude ngal gollal wi'etengal e as-sihr ko gollal nga andantedama no harmi dus Allahu jalla wala inni ɓeeɗo wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ɓe wonali hiɓe janna bilɗagol yimɓe ɓen si wonaɓe inneɓe menen dey komin fedde wata on yeddude innama nahnu fitnatun komin fitna awa fala takfur wata a yeddir e janngol ɗum ɗo musidɓe julɓe ngal gollal ko gollal hawndigal en sakkitoray ɓayno heddi seeɗa kono ɓay en uddite joni antenne on en sakkitore ɗum ɗo ɓawo ɗon uddite hiɗen inna tawo ɓe wonɓe ko Facebook yoɓe partage ko wonnon kañum kadi wonɓe ɓen ko YouTube kañum kadi yoɓe partage an en haɗa ɓawɗo musidɓe julɓe arten e o karamokojo ko honno o wonita karamokojo tigi ɗen andi a yi'e woɓɓe goo ɓe innama honɗum ko min yawiɗa ko min inuɗa hunde kaare janngo a walata yi on wallahi o mo kambani jangoron ka walude kono ko kambanaɗon woni anda duwa honɗum o jangata no woodi duwaji ɗon tigi jangata wallahi sa jangiɗi kanko o eɓɓay ton yiltoto ha tawtoma kanko wallahi kono ɓayna ɗum noon immine naɗum en addenoɗi ɗo soggindi hewɗi ko andantedama si a jangi ɗum ɗon si on tigi memminike fiima wallahi hootay ha tawtamo subhanallah musidɓe julɓe jomirawo no jonni en wa qur'anul karim allah inni wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un linnas miɗen jippina qur'ana on ko woni e muɗum lekki wonande yimɓe ɓen qur'an on ko lekki musidɓe awa noon o karamokojo so falama wonde karamokojo tigi mo kambani wo ko ɗon ko golli wo ko non musina e reydu oɗa fitina oɗa hela oɗa majjina oɗa senda oɗa e ɓeygu mum perdina oɗa bonna golle oɗa waɗa ɗa andi ko honnum o karamokojo fuɗɗoto ha o wona tigi ko yaafiya andu an o immotoɗo yaha e o innaɗa ɗaɓɓi ballal mi humpitama ko hombo wonɗa yahude jonngo mum ballal amma wallahi heɗi to musidɓe julɗo ɗa andi o ko honɗum o waɗata musidɗo ko yo jooɗo balɗe jeɗɗi ko yahata hurgo kon woni ko ɓaawo suudu ɗen andi si innama ɓaawo suudu koko hawri kon si innama ɓaawo hoggo koko mawni kon joni noon ko yahata kon noon ɓaawo suudu ko ɗum o waɗata musidɓe julɓe e biɗoru balɗe jeɗɗi si timmi balɗe jeɗɗi o ƴetta kaamiluje 3 kaamilure goo o haɓɓa koyngal ñamal koyngal hikkitoɗo ngal o jogito kaamilure goo woɓɓe goo inni bal o ƴetta kaamilure goo kadi o haɓɓa ko hoore makko musidɗo julɗo o ƴetta ɗum ɗo o naatoya ko hurgo kono ko adi yon waɗɗum ɗon hala mo ɗaɓɓino guril laarewil ɓawlugil mir wonde nedama o hirsananoma ma o nangananoma ndubareeru o warino nduɗo o ƴettino guringil o lilino ha yoori an yo musidɗo honɗum o waɗata si o ƴettingil o liringil ha ngi yoori o yoƴƴitangil ko suudu o acca ɗon o ƴetta kaamiluje ɗen e koko wonno hibbuɗe ɗa ko siyowal balɗe jeɗɗi o ƴetta ɗum ɗon o yaara ko hurgo o hunta haaju makko ha o gayna a yi koko yarayno hurgo ɓaawo suudu ko ɗum o ƴettata o salligota musidɗe o salligo so gayni salligade o ƴetta kaamilure nde o joginonen ko jungo ko nden ɗon o laɓɓinorto ley musidɗo
o ƴetta nden kamilure ɗon ko heddi kon o bugo. ɓawo ɗon so immike o yaha o naata ko suudu makko. ko honɗum o waɗata ko yo juulu darɗe ɗiɗi. ɗon andi julɓeɓe si ɓe juulay koɓe fewtuga qibla, oɗo o fewta honɗum ko nangue ngem fuɗirta ton. ɓawo ɗon o ɓanta konngol o inna an yo Allah on lon juulude darɗe ɗiɗi. ɗeɗo darɗe ɗiɗi wona fiima, ɗeɗo darɗe ɗiɗi ko fi jinnaru kaariru. o fuɗɗo o kabbira musidɗo, o juula darɗe ɗiɗi so gayniɗe salminde kisan suudu ndu heewa tef niɓɓita. jinnaru no inna mo mi ari, wowlu kala ko faalaɗa saltuta, wowlu kala ko faalaɗa. ibi ɗon noon ko o weeli ko sifa ɓe kambi ton si a anda ko muccitoroɗa hara ya andu musidɗo jullo abonirama. ko waɗi kamɓe ɓe gayni di Allah o ɓe suuɗike ko wiyete gonɗinal, kono noon koɓe faala o wadde ko boni Allahu tabaraka wa taala newnaneɓe. kono no ton duwaji hewɗi ɗi on tigi jangata. wallah mi jonna on histoire goto, suka goto ɗum ko lagine. mawɓe ɓen kambanimo musidɗo, ɓe kambanimo tawila ɓen ɗon no anda, kono noon na fo mawɓe men ɓen lagine yallah on renuɓe julna balɗe ɗen na fof dey ko mawɗon andi ko kendaro wotere luɓɓini mayo na fof ko mawɓe goo tawi no toon no jarriba no jangi ɗum ɗon ɓen ɗon kambani on ɗo musidɓe. ɓayi o kambanimo suka on ko honɗum waɗi, suka on walaki, suka on hoti ko muɗum jemma mocciti jangi duwaji ɗin ha gayni, suka on jokkino nafugol. oya kañum kadi moɓɓe ɓay hooti fuɗɗi windude windi ha gayni inni yoɓe accu joni tumbere jemma ɗen andi kala faalaɗo wadde ko boni ɗum fayla laatode kewa tumbere jemma. waɗoɓe ko boni ɓen tigi fiya ɗum laato tawa tongata ko tumbere jemma immete. ko ɗum si Allah on inni innu min shari ghasiqin idha waqaba, yo Allah on dandan kala ko wiyete bone niwre si ari ha niɓɓiti. ayyo musidɗo, ko waɗi ko on waktu ɗon ko nden leere ɗo waɗi ko boni kon fof ko nden leere ɗo woni ko laatoto. mawɓe ɓe immoyi ɓe waali ɓeni yoɓe immoyo tumbere jemma. ko ɓe waali ɗon Allahu tabaraka wa taala immini kullum kun andantede makko wiyete kun yeggitinde makko kun kullum kun immi kun ari tawi mawɓe ɓen ko waali musidɓe julɓe. mawɓe no onti wundu ko no hira kullum kun ari naati ko nde wunduko ɓe mawɓe kun naati kun ari ha ko tumbere dande kun saggi ɗo musidɓe julɓe. mawɓe eti ha mawɓen ko ɗon waali maayi musidɓe julɓe. weeti bimbi inna mawɓen tutiru naati ko wundi ko mawɓe maayi musidɓe julɓe. ɗum si Allah inni wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, anda larme joyi ma o si wona Allahu tabaraka wa taala. haray musidɓe julɓe en udditay antenne o yere kala faalaɓe noddude no wawi noddude inchallahu jalla wala. haray no musidɓe julɓe en kontinay ha heɓen arɓe joni imma ko haallen ɗo konko ɗo ɓe faala e landitade walla no wodi ko ɓe faala e landade ko diina. yer wo ko anduɗen e muɗum en jabato, yer wo ko en anda kañum kadi en feƴƴinay maɗum en jabata ko waɗi Allah inni wama utitum min al ilmi illa qalilan, on okkorake e gandal si wona seeɗani. haɗa noon kala faalaɓe noddude no wawi noddude musidɓe julɓe e 78 116 82 48. haɗa kala faalaɓe noddude no wawi noddude oɗo numéro musidɓe julɓe ɓawo dandanteɗa meɗen gaynitade dambuɗe ko heddorɗen kon. woni so en daari athaminu jeetati on ko hikki ɗon kon mudaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimin, ko nde oɗo wallidirta ɓeɗo shirkoɓe o to kañum kadi o eto o wallitoɓe e dow julɓe ɓen. Allahu jalla wala inni waman yatawallahu minkum fa innahu minhum, kala mo andanteɗo mo yehino wallito ɓeɗo heferaɓe shirkoɓe haɗa yo andu kanko o tawama e maɓɓe o wonti hefero. inna allaha la yahdi l qawma zalimin, Allahu jalla wala o fewnota ɓeɗo yimɓe ko toñoɓe. sen daari nawaqidul islam sakkitiɗo on woni al asiru al i'radu an dinillahi ta'ala, ko ne on tigi ɗurnoto ga e diina Allahu tabaraka wa taala, o jangata diina kam
ɓe nguura makko nden janngata dina kam. O no jokki weli foti wallah ko ɗum si oya karamokojo yuɓɓi gimi o wi ajaban liman ayqana bil mawti summa huwa yal'ab ma ɗum summa huwa yadhak. ɓe wi ko hawni fellituɗo wondanedema o maƴay o no jooɗi hino welto hino siññino. musidɓe julɓe, idan noon Allah o inni waman adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbi, ala ko ɓuri mawnude bakkatu ha hewti e ommo andantedema o wajorama ayeje jomirawo on subhanahu wa ta'ala thumma arada anha, ɓawo ɗon oɗo o ɗurni e ɗeɗo ayeje. inna minal mujrimina muntaqimun. Allah o inni on togidey e ɗiɗo bandiji komi yottotoɓe e maɓɓe. musidɓe julɓe, hare ko ɗum ɗo woni sappo ko andantedema si tawi a sifitorike ɗi haray no hulɓini e bani adama on hiɗen toro nde goto kala rentoto ngal ɗo gollal wiyetengal sirkangol Allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗi noon ɗum ɗon hino hulɓini. hare noon hay joni en andin koyen andinti musidɓe ɓen yer kala faalaɓe noddude no wawi inchallahu jalla wa ala, imma kon toki ko landal ko dina jogiti no wawi landade. si tawi ɗen andi en andinayi inchallahu jalla wa ala. hiɗen inna kañum kadi hiɗen tori Allahu tabaraka taala nde o renanta en mawɓe meɗen ɓen waɗa barki e maɓɓe, waɗa barki kañum kadi jomirawo nokku on, waɗa barki e jomirawo nokku on e ɓe nguure nden fof. Allahu tabaraka taala ɓeydana ɓe, Allahu tabaraka taala heñja ɓe e sago ayɓe ɓen fof. ɗen toriɗo nde Allahu jalla wala hewtinta ɓe tonin koɓe faala hewtude ɗon. yo musidɓe julɓe, haray enen ko wawande hoore men ko sabimbinagol dandugol hoore muɗum ko Allahu tabaraka wa taala woni ko jogiti ngal ɗon gollal. yo musidɓe julɓe, idan noon musidɓe etoɗen wakkiloɗen ko rewgol Allahu tabaraka wa taala, anden Allahu jalla wa ala kanko addi en ko dow leydi ɗo, kanko Allahu jalla wa ala o tagiralen hay e hunde si wona tun fiyen rewmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. idan noon musidɓe julɓe ɓay heɓaki arɓe joni hiɗen waynitade yer wo ko tawi fewi e muɗum hino iwri e Allahu tabaraka wa ta'ala. kala wo ko tawi en wowliga immorde faljugol e ɗengal, faljugol e bindi, maɗum faljugol e firo, ko wettata wono noon fof ɗum ɗo fof ko angal timmugol on togi ko waɗi timmuɗo ko Allahu tabaraka taala wodani haray ɗen yaafini ɗum ɗon. hiɗen tori nde Allahu jalla wa ala junnata balɗe mawɓe meɗen ɓen, Allah on yafanoɓe fajireji ɗi si ƴettitaɓe yo Allahu tabaraka taala yafoɗen fajireji ɗi. ɓawo ɗon kañum kadi lan hewro musidɓe sankariyaɓen fof ɓe andanteɗema hino weltori oɗo émission haɗa lan inna ayyadakumullahu bi nasrihi Cheikh Alhasan kamɓe kañum kadi ɓe jooɗi Cheikh Mouhamadou Wuri ko won noon kañum kadi Diallo Mouhamad Salih ɓeɗo fof e wa atelier on kañum kadi ɓe weltana yallah on waɗu barki e maɓɓe. Omar Ba kadi machallah ko won noon kañum kadi ɗum ɗo fof ko welo welo mandanteɗema seeno hino wodani en. idan noon musidɓe kala wo ko tawi fewi ga faminallahi wahda, kala wo ko tawi fewali ga no iwre min shaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara. wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى